السلام علیکم تان عزیز، زنده و سلامت و خانواده سربلند باشید. تانتان عزیز، ما یک مثلا تاجیکی داریم که میگه که از یک دست صدا نمیبراید، از دو دست صدا میبراید. این گونه هستن. وقتی که ما میخوایم که کس ما رو احترام کند، باید که ما خودمون باید که احترام کنیم. ما باید که یک اول که انسان هایی که در اطراف ما هست باید که ما باید که آنها رو احترام کنیم. پس از آن ما از آنها احترام میبینیم. ببینید، من از خودم به شما مثال میارم. بودم یک تولش تعریف کرده شده است. من در امین روسیه 8 سال بود زندگی میکنم. дар муддати 8 сол ман аз ягон инсон ягон ҳаракати ноҷӯрро надидам. Барои он ки ман эҳтиром мекунам, кадом миллате ки набошад, кадом дине ки набошад, ман эҳтиром мекунам. ҳозир дар ҳамин скамейка дар пеши ман якта урус омад нишаст. Ман ба он кас вай кардам, салом алейк кардам. мисли точка мегӯям ку салом алейк кардам. эҳтиром кардем, эҳтиром мебинем. хоб, дар кадом таможниё ки ман гузаштам, субҳаналло, машоалло, чашм нарасад. аз ҳамон кӯдакиам то ҳозир ҳамин 30 солам ягон рафтори дурушту зиштро ман мулоҳиза накардам. бале, чӣ дар таможниёи самолёт бошад, чӣ дар таможниёи поездқатӣ бошад, чӣ дар таможниёи гумрук, чӣ дар гумруки заминӣ, чӣ дар гумруки осмонӣ бошад, ман дар ягон ҷо, дар ҳамон гузаштани гумрук, ягон машоалло барака субҳаналло, чашм нарасад дар оянда иншоалло, ки надидам ягон рафтори ноҷои ҳамон чӣ мегӯянд коргарони гумруки моро тафтиш мекунанд. медонам барои чӣ? Барои ки аз инсон худашро бастагӣ дорад. вақте ки бо эҳтиромона бо ҳамон коргарони кадом соҳае ки набошад муомалаи хуб кардем, муомалаи хуб мебинем. муомалаи хуб ки накардем, баъд муомалаи хуб намебинем. мегӯям ки аз як даст садо намебарад, ҳаст, аз ду даст садо мебарад. муомалаи хуб кардем, муомалаи хуб мебинем. ҳатто бинед ки ман соли 2025 аз гумруки Новосибирск мегузаштам. ҳамин хел дар воҳима мафидагӣ будам. маро аз хона ватан воҳима қати гусел кардан. худамро бад ҳис мекардам. вақте ки дар гумрук истодагӣ будам, ҳамхел коргари гумрук мепурсад ки ба кадом мақсад шумо ба Россия омадед. ман намедонам ки чӣ гӯям. даруни ман пур аз воҳима, пур аз фикру андешаҳои чӣ мегӯянд носолими аз наздикҳо. ҳамихел нигоҳ кардам ба тарафаш, ҳамихел нигоҳ кардам, нигоҳи хуб нигоҳ кардам. истодаму ҷавоб дода натонистам. бо нигоҳ кард ба ман, бо савол дод ки шумо ба Россия барои кор омадед? ман гуфтам ки не. савол дод ки барои донишҷӯӣ ҳастем, барои пилгирӣ омадед? гуфтам ки не. пас гуфт ки барои меҳмонӣ омадед? гуфтам ки шояд. да гуфтам может быть, да, типа того гуфтам. гирифт печат монду ба ман дод. ман дар ҳаяҷон будам, барое ки манро аз хона бо воҳимаву ваҳму воҳима бара духтарчита бигир биёр исусу ту Россия кӯдакта монда омадӣ, ту кӯдакта ту модари бар ҳар гапо паст баланд гуфтанд. мисол наздикҳо, ту чӣ қадр модари бераҳм беинсоф ҳастӣ, ту беақл ҳастӣ, модар кӯдакатро монда омадӣ. аз ҳамон фикру андеша омада дар ҳамон гумрук ҳамин хел худамро ноҳинҷор, нохуб ҳис кардаму, лекин ягоне хел нохуб чӣ мегӯянд қавоқомо ба вай нигоҳ накардам. фақат бо он хел ранги як чӣ мегӯянд инсони шикаста, мегӯям ки роҳафтода шикаста ба тарафи ҳамон нигоҳи шикаста кардаму истодам нигоҳ кардам. бо муомалаи хуб, на қаҳромез, на ҳечам, истодаму раҳми маро худованд аллоҳ таоло ба ман раҳм карду. ӯ ба ман саволҳо дод. 3 то савол доду. пас аз 3 савол баъд маро печат чӣ мегӯянд печаташро монду, ба ман миграсионная варақа доду. ман спасибо гуфтаму проходите гуфтанд. ба ман гуфтанд спасибо большое, пожалуйста гуфтанд. гузаштам, рафта истодаму худамро намедонам ки чӣ гуфтаму чӣ коре иҷро кардам. бинед чӣ қадр инсон вақте ки муомалаи хуб мекунад, муомалаи хубро мебинад. мо ки бо касе ки эҳтиром накардем, пас чаро мо як каси дигар интизор бошем ки моро эҳтиром кунад? эҳтиром накардем, мо эҳтиром намебинем. албатта бале, эҳтиром ки кардем, эҳтиром мебинем. ман дар ҳамин фемисҳоам ки меравам, дар фемиси чечняам будам, дар ин шаҳре ки ҳастам 8 сол шуд. дар ин фемис ман худам танҳо меравам. ман миёнарав надорам. ман посредник тамоман надоштаам дар ин Россия. фемис худам меравам, чӣ фарақи чӣ ки дар кор аст, ҳамашро ба ман мефаҳмонанд, иҷро мекунам. машоалло субҳаналло баракалло, ки чашм нарасад дар оянда. ҳамин гапҳоро мегӯям ки чашм нарасад. шайтон бо ҳамроҳи мо ҳаст, доим чашм мекунад. ман дар ягон ҷо муомалаи
خوب یگان کس کارگری فیمیس رو ندیدم. فقط معامله خوب. برای که معامله خوب میکنم معامله خوب کرده با اونها گپ میزنم، معامله خوب میکنم با اونها، میگن که خیلی کار اومدن، کاری مرا با معامله خوب انجام میدهند. هموطنان عزیز، همخونانی من، همخونی من، هموطنی من، هم دینی من، هم زبانی من، در کجا که نباشد که احترام رو از دست ندهید. التماس احترام کنید که احترام میبینید. با دست آداب بگید که здравствуйте و میگه که здравствуйте. пожалуйста کلمه пожалуйста را استفاده برید. ما رو در کودکیمون که ناآموزانیده باشن ناآموخته باشیم، باید که در اینجا زندگی میکنیم که آموخته باشیم. باید که این пожалуйста قطعی کردن спасибо большое и до свидания. میگن که سخنی خوب ما رو از خونش برآورده. میگن نیست. پس وقتی که ما пожалуйста که گفتیم گلوی نرم میشه، میگه که او روسیه میدونسته است. وقتی که ما که نگفتیم пожалуйста و التماس که نکردیم، چی با از اون انسان ما انتظار شویم؟ با درشتی یگان کار بود نمیشود، با سخنی خوب هم کار بود میشود. بله، برای احترام کردیم احترام میبینیم. пожалуйста گفتیم کار بود میشود. کار که بود شد спасибо большое میگیم، رحمتی کلان. میگه که пожалуйста میگذاریم میرویم. خب التماس باز میگویم هم زبانانی من، هم وطنانی من، هم دینی من، هم خونی من، هم کشوری من، در کدام قطعه عالم که نباشد که احترام رو از دست ندهید. احترام کردید احترام میبینید. میگوید که نزن دلی کسی رو، نمیزن در تو کسی. با کسی با چشم بد نگاه نکنید، با چشم بد کسی به شما نگاه نمیکند. با کسی با سخن خوب رفتار کردید که حتما سخن خوب به شما میآید. در سوره زلزله میگوید که کسی ضرری نکرد، میبیند کسی